Manipur Circle Newsna ngasi numidang uramda phongkiba pawse da yawba I pawsing myamda pijari. Iraq ke shopping mall ama mai sakpada mioi humpu sire 13 thiba khangdri. Nompok thangba Iraq ke Al-Quds city da laiba shopping mall ama mai sak khalakpadagi mioi humpurom sikhiba galwena na atopa mioi 13 na thiba khangdri haina police amasung health authorities singi source na paladuna Reuters ki report amana phongdokli. मैमने यामना तोयना लाकनबा हाइपरमार्केट मै साखलकपगी थौदोक अदु मतौ करमना थोखिबनो हाइबा हजु फावबगी ओइना चपचाना खंगमंगमद्री फायर फाइटर सिंगना थौदोक थोफमदा संगसिनदुना मै मुथानबा होनरी हजिक फावबदा सिबा हक्सांग होमफु फंगमंगमले मियोइ 13 दी थीबा खंगद्री हाइरी दिल्ली दगी इम्फाल तमना पाइरकपा इंडिगो फ्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम ओइबदगी दिल्ली दा अमुक हन्ना फानखरे ngasi ayuk leibak asigi capital city oriba Delhi dagi Imphal tamna lakadaba indigo aircraft ama airport dagi paikhatkiba ikan kanadana technical problem na maram oiraga amuk hana Delhi gi Indira Gandhi International Airport ta landing tawkhre pawasna makhata na hairibana Indigo flight 6E5118 asi Delhi gi Indira Gandhi International Airport dagi paikhatkiba ikan kanadana minor technical problem ama pilot na detect torokpadagi masigi section thorang oina pilot na plane adu mamai leiraga airport amu hanna landing tawkibani hari charak na plane adu pung amarom pairaba matungda technical problem adu thengnarakibani hari niyam gi matung inna aircraft sing asi airport agi paikhatringai gi mamangda kari kari aswai ngam yauribagi haibadu check tawgudabani adubu ngasi plane aduna paikhalaba matungda minor technical problem ama mayuknaki haibagi matang adu indigo gi maiki dagi hojik phawba official oiba karigumba amata phongdokpa leitri hairi adubu thodok aduna maram oiraga passenger singda khudong sadaba thokan khiba adugi damaktadi nungai taba phongdok chari customer crew amasung aircraft asigi safety amasung security asi yamna maruk oi schedule gi matung ina Delhi dagi पायरखिबा इंडिगो की फ्लाइट अदु नुंगथिल पुंग अमा मिनट 10 ताबा मतमदा इम्फाल दा थोंगलगदबनी हाइरी थोदोक असि दिल्ली दगी गोवा तमना पाइगदब इंडिगो फ्लाइट अमा ngarang नौथक्ता इंजिन फेलर ओइरकपदगी मुंबई दा इमरजेंसी लैंडिंग थोकिबा थोदोक तुगी हेक नुंगानबदनी हाइरी चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट दा नोंग यामना कन्ना ताबदगी माने स्लाइड थोक्तुना मियोय अमा लेखोम लेनांग न चेंथादुना पुखिबदगी सिरे हाइरी हौगिबा नुमित निनी असिदा चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट दा नोंग कन्ना ताबदगी माने स्लाइड थोक्तुना मियोय अमा लेखोम लेनांग न चेंथादुना पुखिबदगी leikhidre नोने डिस्ट्रिक्ट की मफम क्यादासु लैंडस्लाइड थोक्तुना सथोक ससिंदा खुदोंग सादबा क्या मयुकनरे पावसिन मखातान हारिबदी माने स्लाइड थोक्तुना लेखोम लेनांगना पुथरगा नानसिनखिबदगी leikhidraba मियोय अदुगी ममिंगना सोनमेन थांग सही कुंत्रा मरीनी अपोकपा पाउगिन कवे चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट होंगलेप सब डिवीजन की मनुंग जनबा ओल फाइसाद विलेज दगनी हारी ngarang numidag asi सोनमेन थांगना महाकी मपागा लोइनना सिंगदा जंगल कोकथोकलगा लौ उननबा लवुक अमगी खांगपोक संग अमदा तुमदुना लेरिंगैदा नोंग यामना कन्ना ताबा दुना मरम ओइरगा खंगहौदना मसलाई थोक्तुना मखोइना लेरिबा सरुक अदु पुलप सेंथादुना तुरेल तमना पुथगिबनी हरि थोदोक अदुदा महाकी अपोकपा मपा पाउगिंदी सेनिंग चित्ता हिंगौरे अदुगा मसानुपा सोनमिन थांगना लेखोम लेनांग अदुना सेंथादुना पुथखरगा ngasi ayuk anganbada मिम्बा तुरेल मयादगी सीना फंगिबनी नोंग यामना कन्ना ताबा सिना मरम ओइरगा चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की मफम क्यादा मडस्लाइड अमसुंग लैंडस्लाइड कया थोक्तुना म्याम चथोक चसिंदा खुदोंग सादब क्या मयुकनरे अमरोमदा नोंग यामना कन्ना ताबा सिना मरम ओइरगा इम्फाल जरिपम लंबीगी नोने डिस्ट्रिक्ट की मफम क्यादा लैंडस्लाइड थोक्तुना गरी चथोक चसिंदा खुदोंग सादब क्या मयुकनरे ऑफिशियल सोर्स अमना हाइरिबदी हौखिबा युम चगैसा नुमित की अयुक अंगनबदा पुंग अनि रोम ताबदा नोने डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा लोंगचुमदा लैंडस्लाइड थोकी थौदोक असिगा इकान कानदना रामखुंग विलेज दा लैंडस्लाइड थोक्तुना इम्फाल तमना सिक्योरिटी स्कोर्ट्स तौदुना पुरखिबा ऑयल टैंकर यावना ट्रक अमसुंग अतै vehicle क्या लंबी असिगे तोंगान तोंगानबा मफम क्या दा पंदुना लेरी इम्फाल दगे जरिबाम तमना चटखिबा गरी क्या अमसु नोने मयादा पंदुना लेरी पाव असिना मखाताना हाइरिबना लैंडस्लाइड थोपदगी लंबी फाउना यादना लेरिबा मफम सिंग अदु लंबी असिबु सेमलिबा ABCI कंपनी की माइकैदगी हकथेंगना यंगसनख्रे लोइनना एक्सकावेटर अमसुंग
dimper trucksing sizinaduna lambida paisiliba nunga masung leibaksing adu lauthokpagi thabak yamna kanna chatari amromda imphal dagi kilometer marfurom lapna leiriba none district ki manung jaliba khau area da leiriba longsai village amasung masigi akoibada leiriba mapamsing isaw mayoknabada natana law hectare 30 gi mathakta ising thamjinkre electric post kya phuktokhibada natana infrastructure kya amangata thokpadagi district asigi mafam ayamba mai phangdre leimatak turelso danger level gi matakta seli masina maram oiraga mafam adugi khunja sing mi paiba ponare khopom district ta ising mayuk nariba asiga mari leinana mathau taba relief amasung atai thabak sing paikhana bagi damakta district adugi ASP yauna atai official kya assign tawkhre isaw mayuk nariba mafam sing aduda chief medical officer executive engineer PWD none SDO khopum ASP none district supply officer CAF and PD District Agriculture Officer none DGM MSPDCL none amasung Joint Director Veterinary and Animal Husbandry none da jaga sing aduda mathau taba manpower sing deploy tawduna relief ki thabak sing paikhanaba khangan khare loina na khutaki oiba tengbang sing pinaba amasung evacuate tanaba pungkun mari supna helpline number sing su hangdokre mafam aduda leiriba mioi sing landslide thokadaba jaga sing amasung isaw mayuk nariba mafam sing adudagi safagadaba mafam singda hongdukna makhangan gre Indian Meteorological Department gi matung ina lakadoriba pung kharagi manungda akanba nong subagi pibamdi leitri adubu parap toba nong amasung akhak araw sing thoklaba yai hairi maramaduna myamna yamna section amasung mikupna hom singna leinaba none district ki DDMA gi chairman DC gi maikai digi section warol sing khan khare